clear tu le ngai thatu te ninga ni chibai le vekule nizanama UEFA Champions League stage big chinfel ania chungte chu kan clearin kan ngai thlau anga football thuleng te po ngai nom takau ma chungte po chu kan clearin kan ngai thlau bok don nia tun trum chu UEFA Champions League lama tang hian bultran don ta ila nizana league round in khel mu nom taka teibula ma shroi tu Liverpool antol thluve tange nge ya inel la kalme ka tum khat an chaklo na ni turin an king pui mol nei tu PSV lam chang gol thum gol nin an lo ne in khel monom taka hian mol nei tu PSV lam heng gol sat tum som patni an nei ya Liverpool lam heng gol sat tum ko an nei thong in khel pumpui thlera mol nei tu PSV lam an thasheta chuti rolin Liverpool lam po an khel chelo hle Liverpool team hian an squad an ron thlak hlok maya first 11 a trumdanga anlu tier train kan han ti zinga kodiga pole Robertson te chawin first 11 an changa Robertson phei chu center back ka atum khatna chhor ani nge midang ero rol thar kan han ti angchi deuh te vek an nia bench lama po hianin no pang kan han ti angchi te an da vek an ne an player thate an chol tir deuh vek tin ani chu in khel bul an han trana Philip Stadiona in khel monam takmaya hian minute somni pariat na leka Liverpool in ma an shruaya penalty trying kodiga po chuan ma an shruaina goal hi a chui lut amai ro chu mol nei tu team Dutch League champion lai PSV lam an bei dong du big lava minute somthum panga na Pepe siam sak atangin Johan Bakayo ko chuan an siphur aron suta game borok anung hle ma se Liverpool in ma an shroi leya minute somli na English midfielder Harvey Elliott chuan in ma an shroi na goal aron khung leya first half a goal dang alu bel don lo ni in alang man ma se minute somli panga na Vermana siam sak atangin Ismail Sabari chuan PSV tana an siphur sud na goal aron khung ve leya first half hun pek bel minute somnga pakhat na Ricardo Pepe chuan PSV ma shroina goal aron khung le bok first half hun top ma shatin Liverpool hian goal ni an chua tin ani chu second half a Liverpool team hian an siphur su tumin na takin an nor leta amai ro chu minute somriat pasarina an defender ben satanga ron lut amara na lo chu red card ma no chua ani ya hei hi Liverpool hian an tur le goal nor zel an tumna konga hei hi an hufum na ani zuita goal dang alu bel zui talo nge ti hian mol nei tu team PSV lam hian comeback lan tirin an mi khol team English Premier League le UEFA Champions League ka ma shroi tu ni bok Liverpool hi nei goal thum goal nin ne nan changa point thum hlutak an lot chuak ti hian league stage zo felta ka Liverpool team hi khelriata point som ni pakhat nen achung bera an om chun zama round of 16 anin pet kai zuita anne nena chang team PSV lampo khelriata point som palinen playoff khel turin anin pet ling ve bok English Premier League club Arsenal lam eroin point hum an lot suaka an king puimol nei to Spanish La Liga club Girona chu goal ni goal khatin an ne hein khela hian mol nei to Girona lam heng goal sat tum sari an nei ya Gunners lam heng goal sat tum som paruk an nei thong in khel pum pui thlira po Arsenal team an chung nung filor laka point hum lo cho puzok an chak ti taila kan soi fu berin arinom Montevideo Stadium a in khela hian goal kan mulok lova minute somni paret nairo goal masaber kan mutathong mol nei to team Girona team tan huan pe siam sak atangin Arnaud Danjuma chon ma an shroina goal aron khunga Arsenal team hi an barakhai zok dinani chu amai ro chu Arsenal team hi an buai du big lova minute somthum pasarina penalty an lot chuaka penalty hi Italian midfielder Jorginho chunin gola chantirin an siphur aron suta hun tampo aliam ma minute somli pani na Leandro Trossard ta siam sak atangin Ethan Nwaneri chuan ma an shroina goal aron khunga first half a goal dang alu bel zui talo second half a Arsenal lam hian goal khung bel ngei tumin na takin an nor leta amai ro chatum dang ang bokin an tlar malamte an hriam tok lova
minute somsari pariat na Girona team in ansipur anron suta video assistant referee endikani no pomsak an nitalo thung Arsenal hian in annor zui zela goal ai ro an van doi tlong zela minute som ko pathum na penalty an hlo chuaka Raheem Sterling chuan penalty hi a hla le tlat bok goal dang ero alu bel zui talava Arsenal team hian goal ni goal hatin hnenan changa point hum hlutak an hlo chuak tihian Arsenal team hi league stage zo feltaka khelria ta point som pakwan in pathum na ni chungin last 16 anin pet kaya Girona team lam ero khelria ta point hum chau hlo chuakin somthum pathum na an omma innel na an mang tha ta thung English Premier League champion lai he innel na round of 16 luan du ni chon sak ngei mamo City lam point comeback ro pui an lan tera an king pui an Nicole Belgian League club Roots su goal thum goal khatin an ne Club Roots team hi kan hriat angin Belgian League champion lai kha an niya season kalme ka po an che chelem lo hle nge Etihad Stadium a in khela po hen game bhorok atang khop maya City lam hian goal shot tum som pasari an neya Roots lam hian goal shot tum som patni an nei ve bok in khelpum pui thlirai ro City an chung nung filor laka point thum hlo chu an mamo ang nge yin an hlo chuak he in khela hian atira train City an chung nung zoka game munam tak an chop chuak amai ro chu si an phur masale tange nge ya first half un top ma hret minute somni panga na Club Roots team tan Rafael Onia de kia chunin ma an hruina goal aron khunga first half a goal dang alubel zui talo City team hi an chaklo le mai rin na te po alian man khop maya ma se second half a comeback ro pui lan tirin minute somnga pathum na Johnston sa siam sang atrain Mateo Kovacic chuan an sipur sud na goal aron khunga City team an phur le hun tam em po aliam ma minute samruk patni na an thora sengin Club Roots defender Odrenes chuan an lama atilut pala City lamin sipur masazok ni ma se goal ni goal khatin minute samruk patni na ma an hruai der City team hian athazok an ni zialan tirin an nor zui zela Johnston sa siam sak atangin Savinio chuan minute somsari pasari na an goal thum na aron khung zui leya goal dang lubel zui talavin English Premier League champion lai point thum hlo chua mamo City lam hian point thum an hlo chuaka an din mun an siam rem zui ta an ni tihian league stage zo felta ka City hi tal boy veuma se khelria ta point som pakhat nen somni pahni na in suan chavin playoff khel turin an in pet kaya Club Roots lampo an van nei khop maya an mani ron nei thei tura ngai te an chaklo awangin point som pakhat nen somni palina chungin playoff khel turin an in pet kai ve bok Spanish La Liga club Real Madrid lampoin point thum hlutak an hlo chuaka an king puimol nei tu League 1 club Brest chu si thum fain an ne he in khela hen mol nei tu Brest lam hi an khel chelo ang reng khop maya in khel chung zo hen go sot tum somni pathum te meu mai an neya Real Madrid lam hen go sot tum som pali chau an nei thung in khel pum pui thlera ero Real Madrid lam an chung nung zoka Brest lam hian club lian he chu an ngam lutuk lo ni tura te po angai thei ome he in khela hen goal kan mulok lova minute somni pasari na ero goal masaber kan mu Luka Modric sa siam sak atrain Brazil forward Rodrigo chon Real Madrid tan ma an hruaina goal aron khunga first half a goal dang alu bel lo second half minute somnga na goal dang kan mulea Brest team hian camera mangin an sipur an suta video assistant referee endikani nuwa he goal hi pomsak an nitalo thung an lung oilo kal tlon lai takin minute somnga parukna Lucas Vazquez sa siam sak atangin English midfielder Jude Bellingham chon Real Madrid tana an goal ni na aron khung leya hemi nu ai ro goal dang kan mu bel mai lova hun top ma hret minute somsari pariat na Rodrigo bokin he in khela a goal ni na aron khung leya Real Madrid sithum fayam ma an hruaina goal ani chi bok hemi nu ai ro goal dang alu bel zui talafa Real Madrid hian point thum an hlo chuak tihian league stage zo felta ka hnen chang team Real Madrid hi khelria ta point som panga nen som pakhat na chungin playoff an khel don na avan doi zo ka tang Brest lampo
Khelria ta point som pathum nen som pariat na chung hin playoff an ni lampo hian an khel ve don bok German Bundesliga table ma shroimek to Bayern Munich point home an hlot suaka an kingpui an Mikol Slovan Bratislava chu goal thum goal khatin an ne he in khela hian Bayern Munich tan Thomas Muller Harry Kane le Kingsley Coman ten goal an khunga Slovan Bratislava team tan Marco Tolic chun goal khat a khung ve bok ti hian table tharbera ne na chang team Bayern Munich he Khelria ta point som pangan en playoff an khel don na avan doi zo ka tang Slovan Bratislava lam ero Khelria ta point lot suak lavin som thum pangana an oma inelna an mang tha thung English Premier League club Aston Villa lam ero in season tira an che that an chor tang kai te po ati thein arin oma an kingpui Celtic chu nein last 16 an in pet kai he in khela hin Aston Villa tan minute thum na le minute nga na Morgan Rogers an goal ma shroi pahni a khunga Celtic team tan minute somthum paruk na le minute somthum pariat na Adam Ida chun an sipur aron sud zawa second half a ero an tang tlon thei talava Watkins le Morgan Rogers ten goal an khung bel leya Morgan Rogers en hat-trick asiam nge ti hian Aston Villa team hian point hum an lot suaka awan neya tang ta shamin table po Khelria ta point som paruk nen pariat na in suan chavin last 16 an in pet kaya Atalanta chakzolo an mang tang kai ta an ni Celtic team lam ero Khelria ta point som pani nen som ni pakhat na an oma an ni lam po hian playoff an khel angai don an ni Italian Serie A champion lai Inter Milan point hum an lot suaka an kingpui an Mikhol Monaco chu sithum fain an ne he in khela hin minute li na leka Inter Milan team tan Lautaro Martinez son ma an shroina goal a khunga minute som pani na Monaco player Christian Mawasa chu red card mang no chho ania he hi Monaco hian tour join Inter Milan tan minute som paruk na le minute som ruk pariat na Lautaro Martinez son goal a khung leya hat-trick asiam mang hian a team hi point hum a lo chho pui zui bok ti hian Inter Milan hi Khelria ta point som pakwa nen palina an oma round of 16 in pet ka in Monaco lampo Khelria ta point som pathum nen playoff khel turin an tling ve bok Spanish La Liga club Barcelona lam ero an chak zo lova an kingpui an Mikhol Atalanta nen goal ni ve in pe in an in ne tok he in khela hin minute somli pasarina Barca tan Lamine Yamal chon ma an shroina goal a khunga minute somruk pasarina Atalanta tan Ederson chon an sipur ron sutin minute somsari panina Ronald Araujo chon Barca tan ma an shroina goal a khung leya ma se Atalanta tan pasalit chuan minute somsari pakwana an sipur aron sud ve leya goal ni ve in pe hian an in ne tok zuita an ni club pani te hin thil uyam tak mai an chan ve te po ati thei om me he in khela hen Barcelona hi chakta se point som ni pakhat nen achung bera anom thei don na pakhat na ni chungin last 16 anin pet kai thei tin ani chu point khat lo chu dang Atalanta lampo hi he in khela hian ne na changse chuan pakwana tang hian parukna in suan chawin last 16 direct in anin pet kai theya ma se draw result an nei ta ka wangin pakwana an sukla playoff an khel angai don thong Aston Villa van nei na chu tu na kan soi chi kha ani e in khel result atama dang hi han khai khom zung taila in khel danga Spanish La Liga club Atletico Madrid point last 16 anin pet kaya an kingpui mol nei tu RB Salzburg chu goal khatin an ne he in khelain Atletico Madrid tan Anton Griezmann chung goal ni a khunga Simone le Marcos Llorente ten goal khat ve an khung bok ti hian Atletico Madrid hi Khelria ta point som pariat nen last 16 anin pet kaya Red Bull lam eroin inelna an mang tha thung Xabi Alonso in Colmek Leverkusen lampo an saka an kingpui an Mikhol Sparta Praha chu Sydney fain an ne he in khela hen Leverkusen tan Florian Wirtz le Nathan Tella ten goal khat ve an khunga point thum lo chokin table po Khelria ta point som paruk nen la 16 anin pet kaya an Mikhol Sparta Praha lam eroin inelna an mang tha thung a result soi vek don chonin soitur atam ang reng boka khati chin kha han ni tamai se table hi han update don ta illa
ti hian table thar bera hian Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter Milan, Atletico Madrid, Leverkusen, Lille le Aston Villa te chon direct in last 16 anin pet kaya table pakwana tanga somni palina Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Munich, AC Milan, PSV, PSG, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting Lisbon le Club Brugge se hian playoff an khel angai don na abak tuna kan hmu chin zong anuai mi somni pangana tanga somthum paruk na chin te hi chon inel na hi an mang tha ta chumdanga chuan UEFA Champions League atanga tla te hi Europa League lama an tla niam thrin na kumin bi kairo an dan thara chuan hetianga tla te hi Europa League lama an chuk to don lova an tla deuh top tina ni chu inke result lam kal san taila football thulenga lut chho vele don taila tun trum chu Sami Khediran Vinicius Junior chungchang a soidan atang hian bul tran ta illa Real Madrid team tana lo in lan to le hlotlin na lo chang nual to Khedira chon Vinicius Junior hi player ro pui tak le theina sang tak nei mitam takin generation sang an soya atha an soi zinga tel thei tur khopin atha to ka amai ro chu anung chang hian athil ti thin te hi avo che thin anni field chunga ro pui taka a in lan thin te hi anung chang hian avo che vek thina hei hi thil poi tak anni akho sa zia le nung chang te hi hansim ta se Cristiano Ronaldo le Lionel Messi te ang hianin anung chang hi han uluk se chuan miro pui tak ani thei nge yang Cristiano Ronaldo kha han en taila Real Madrid aron zom tir khanin hetiang ang nung chang hi chu anei ve mana alano pang ve buka ka hriat thim pui thin anni amai ro chu ain zir chho zela miro pui taka ain chhuata anni chutiang che chu Vinicius Junior po hian ati anga yin ka hria Lionel Messi te Zinedine Zidane te Cristiano Ronaldo Xavi Maibaka Iniesta te anga miro pui ni adu ni chuan tuna anung chang te hi atha ka ngai ni tin Khedira chuan asoi Time Sport lamin atarlan dana United midfielder Casemiro po Saudi Pro League lama kan hmu nge arinom chho tran ta nizan lama khan Turkish League te bula ma hroi mek tu Galatasaray an som na chu Casemiro hian anol tak thu puan ania Saudi Pro League lampan adu wang ne tarlan ani bok tundin muna Casemiro hi Cristiano Ronaldo khel mek na Al Nassr lam chon sengnu tumin tran an lamek ani Robert Lewandowski point to thar aron neya media ten ankom na ikum hi aupa ve toin ishiam tia an zona chu changin Robert Lewandowski chuan kakuma ka boilafa number mai niin ka hria nangni lampo kakuma hen boilo turin ka du chewa Barcelona tana ka thilti te hi en le jok ro tin asoi Robert Lewandowski tun din muna kumsom thum paruka upa ani towa chuti rol in Europa chuning gol khung khol kan ti zinga alien berte zinga mi alani reng season kalme ka Barcelona tan ani hian gol som pasari lai akhung to ani Arsenal legend Martin Keown point to thar aron nei vele ta tu naya khan media ten ankom na Phil Foden chu tha tivio ma se ani ain kol palmar chu ro puizo ka ashiat thu asoi Martin Keown chuan Manchester City in anti swalian ber chu Phil Foden kola Cole Palmer an chuatir kha anni Cole Palmer hi player thatak ania City team tan po khan athat je kan muto chu City team hian an mutok lo ni hin ka hria a Chelsea team a athil ti te hi ro pui tak anni Cole Palmer ni lovin Phil Foden hi Chelsea lama kalta zok se tuna Palmer an hlotlin na achanang te hi Foden hian awachan thei karing mi lo ti hin Martin Keown chuan asoi Chelsea lam point an player kol lai pahni Joe Felix le Axel Dizazi te chu an chuatir ngei don ni in alang ta ni zan lama khan Fabrizio Romano atarlan dana Aston Villa lam hian an biak ngei to thu tarlan ania Dizazi nen phei hi chon inrem na tlon tling an nei to ni tarlan ani bok tuna tangare lo te a Villa lam hian Dizazi hi an senglu arin oma Joe Felix po hi an senglu thuai arinom English Premier League club liantena an o mai Matthias Tel point to thar aneya nizan lama khan club how tu te hne na chuadil na athelu ta
Bayern Munich lampo hian an pom sak nge hin arinom Matthias Tel hi tun din hmuna Chelsea United le Arsenal ten senglo tumin tran an la meka khoi ma ber hi chu azom nge arinom Matthias Tel hian Bayern Munich azom no khelna mun achang tam lo khop maya hemi wang hen alung oilo thu te po alo soi towa Premier League ka kan mu mai rin na alian ta hle Vinicius Junior point thu thar aron nei vele ta Carlo Ancelotti chuan Saudi Pro League Vinicius Junior an azom don le don lo chungchang an zona chu achanga Ancelotti chuan Saudi Pro League lam hi tun din hmuna chuan an sang chak khop maya Vinicius Junior ne na point ka soi thina champion no moi choi dhuni chon hetla pa hin cham chun zum ro level sang tak khel zel turing ka du chea Saudi Pro League ipanani chon itan nia mang chu i hriat thiam anga ya football hi chu thilmak tak anni chu wang chung kan ti ma lom zel la ka du tin ka hril tin Ancelotti chuan asohia hei mai ba ka hian soi zui zelin Ancelotti chuan football a thil thleng eng mo hi chu ka hre thiam ve emema Toni Kroos san Saudi Pro League pan lava football khel a chaw san chungchang po hi ka hre thiam hle chu tiang che chon Vinicius Junior po hian football hlutna tisang zel turin he ti ma hian a khel zel ka ring ti hin Ancelotti chon a soi zui bok United forward Marcus Rashford point zom tur du thlan tur pakhat chau an hei ta ni hin alanga Independent News tamin an tarlan dana Juventus chau zom tur an hei to ni tarlan anni tungkar tir maya khanin Barcelona lam chuan Marcus Rashford hi hlo tam em wangin senglu anin huam lo thu an lo soi towa Juventus lam hian in senglu an tum thu an lo soi to thunga anin dorna hi kal tuan mai te po arinom Talksport lamin atarlan dana United forward Rasmus Højlund po Napoli lam chon senglu an tum ni in thom aron leng vele ta Ruben Amorim striker thar senglu atum na konga Højlund hi sum tuang nan an hral phal mai rin na te po alian ta hle Rasmus Højlund hi tun din huna Napoli mai ba ka Juventus lam point senglu an du thu an lo sei towa Højlund hi a chua thut mai rin na te po alian ve tran ta Spanish La Liga club Real Madrid lam point Marca lamin atarlan dana transfer kongka in hong meka player thar senglu an tum lo thu an sei chiang tange nge ya Carlo Ancelotti an transfer manglava an squad nei sa an that tok thu a sei chu tlap ho tu lam te poin an pom sakta ni hin alanga classic transfer kongka in hong meka hian mithar senglu an tum lo ti an puang chiang ta anni English Premier League club Chelsea lam point thu thar an nei vele ta transfer chungchang bi ka ni za nama khan deadline date azo mange hin Leroy Sané chu senglu an tum thu tarlan ania Bundesliga star senglu tur hian aman zata po aphu to kang pek anin huam ni tarlan anni chuti rualin Chelsea lam hian tun transfer kongka in hong meka an senglu thelo ani poin mimal in remna nei puitumin biak antum ni hin alanga aum zia chu season kalmek atopuna free transfer in senglu antum don tinani chu football pandit na thok megian right point to thar aneya Chelsea team tlak niam chan nia a hriat chu ron so hin an coach Enzo Maresca wangnia a hriat thu a soi hian right chuan Chelsea team ha ankal tluang man emema an che that wanglai takin an coach berin champion no moi choi thei tura an na that tok lo thu kha a sei zau maya kha khan an team rel ruput mang atidang lamta ni hin ka hria khamin no han Chelsea team hian point an hlo chuak thei tameu lo ani kha ka sei jok chu point chun hlo chuak ka point humbi kha an hlo chuak hlei thei meu lawa khami kha a chan ber chu an coach Enzo Maresca a team atilung hnur ni hin ka hria tin yan right chuan a sei Rio Ferdinand point to thar aron nei vele ta Arsenal team chu na takin aron khak Rio Ferdinand chuan Mikel Arteta le club ho tu te hi an lu lutuk ni hin ka hria a club ho tu te hian an mamo tak striker thar senglu an tum mi lo hi thil mak tak anni han clear le ta ula Wolverhampton an ne truma chakna goal khung tu chu Ricardo Calafiori ani ya trumdanga po an center back ten an chan him ngun le he tiang reng hian in tlar hnung lam te hian an team hi an chan him reng thei don lova tlar malam te an poimo hle chumi poimo turang te chon an na an thok thatok lova
thok thalo ti rarang chungin mithar senglu antum mi lo hi thil maktak anni striker thar an mamo zia chu mitinin kan ria a tlar hnung lamte hian he team hi engtiklai pohin an san him thei don lo tin Rio Ferdinand chuan asoi hetiang kara hen Arsenal lam hian antlar malam thuam chak an tumna konga transfer kongka inkhar ma nge hin Italian forward Matteo Reregui chu senglu antum tur thu tarlan ania Atalanta striker goal khung thei zet mai mana hian pau million somli vel po the chu antum nia tarlan anni Matteo Reregui hen season kalmek amang chelo khop maya Atalanta tan hian tum somni pakwa inlan to yin goal som pakwa akhung towa midang goal khung tur siam sak tum ni anei to bok tun din mona striker hot berte zingami senglu tur hian Arsenal lam hian campaign don ta anni Liverpool lampoin an forward Darwin Nunes chu an chel zolo thut mai thei ni hin alanga tun naya khanin contract har chungchanga an biak na konga an lo chamtak thu tarlan ani ta ka wangin ama du tu al nasar lamin an senglu theina chance te po hi asang ve turangai anni country atlan thewin al nasar hian center forward an mamo khop maya an striker Bertalis ka chon Fenerbahce azom towa amun ruak lo khatu tur an zong na sa le hetiang kar hin Darwin Nunes in boruak alo nei ve sek bok nen al nasar nen he seizom an ni suita anni Cristiano Ronaldo point tu nai khan media ten an kom na Messi nen an khai khin chungchanga angai dan aron soya Cristiano Ronaldo chon ani nen hin player thatak chu kan ni nge ya amai ro chumi tam takin in el langa min soina hi thudik tok lo anni ka soi thei on chun chu Lionel Messi player ro pui tak ani ya ke veilam man thiam ko nga phei chun katluk lo hle anni ke veilama na chun ani hi katluk lova thildanga chun seilo taila ani nen hin huat na kan nei lova ani nen min khai khin ani chun ka soi thei zong chu ke veilama chun ani hi katluk lo hle ti zong ani ti in asoi team tok lemin atarlan dana Arsenal lampoin antlar malam thuam chak antum na konga Bayer Leverkusen train Florian Wirtz senglu antum tur thu tarlan ani vele ta transfer kongka in hong me kairo senglu antum don lova nipui transfer kongka lo in hong tura ani hi senglu antum don ni hin alang Florian Wirtz tun din huna alut na hi pau million zavel ni tura ngai ani ya Arsenal team mai baka Real Madrid point senglu tumin tran an lave mek bok team tokin atarlan dan atong hi chuan nipui transfer kongka lo in hong tura Arsenal le Real Madrid 10 Florian Wirtz anin chu don ta a ang hle ole hatichin hatun tumatan ni tamai se clear tu te ka channel mi ngai hlut sakin chunga lom thuga sei tak meu ani like share le subscribe lom hatan min han lak puiwala thungai nom takte nin mu chhole sel kan tum don ne